abasirikare batatu b'u Rwanda biciye muri Mozambique, rero abandi batandatu barakomereka, aho igisirikare cy'u Rwanda rero cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe rero baguye mu gico batezwemo n'umwanzi cyangwa se n'ibyihebe, abandi batandatu bagakomereka cyane, aho rero byabaye ku itariki 3 Gicurasi mu ishyamba ry'inzitane rya Katupa riri mu karere ka Machomiya, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu rero bitandukanye byohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro mu bindi bihugu rero bifite ibibazo by'umutekano muke muri Afurika, ariko rero ngo hakabamo abataha ndetse n'abandi bahasiga ubuzima bitewe n'imirwano rero ishobora kuba muri ibyo bihugu baba bagiyemo. Aho mu mwaka wa 2023 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko mu myaka 75 ishize UN yohereza ingabo zo kubungabunga amahoro zafashije rero ibihugu guca mu nzira ikomeye iva mu ntambara igana ku mahoro. Muri uyu mwaka rero umwaka wa 2023 yavuze ko umuryango w'abibumbye mu myaka 75 ishize yohereza ingabo mu bihugu abagera ku 87,000 baturuka mu bihugu 125 aribo bamaze kuba rero bakora ubutumwa bw'amahoro bwa UN. Gatasi kandi yanavuze ko muri izo ngabo zimaze koherezwa ahagera mu bihugu 4,200 bamaze gupfira mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye, kandi bakaba rero bashimirwa ubwitangiye bagize bakemera ndetse no guhara ubuzima bwabo. Ingabo rero zijya mu butumwa bw'amahoro zigenda mu buryo butandukanye, kuko hari zijya mu butumwa bwa UN ariko hakaba n'izindi zigenda ku masezerano ibihugu byombi byagiranye. Nibihe rero bihugu byatakarije ingabo mu butumwa bw'amahoro? Aho mu mwaka wa 2021 rero ingabo z'u Rwanda zari ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Sudan mu gace ka Darfur, bagabweho igitero n'abantu batazwi bari bitwaje imbunda, rutura n'imodoka z'intambara zisaga 40, kigamo abagera kuri 5 naho abandi 17 bagikomerekeramo cyane. Mu mwaka wa 2021 rero umusirikare w'u Rwanda wari mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Centrafrica yaguye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba, akaba ari nawe rero wa mbere wari utakarije ubuzima muri kiriya gihugu kuva u Rwanda rwatangira koherezayo ingabo. Naho mu mwaka wa 2022 abarwanyi ba Al-Shabaab bigambye kugaba igitero ku ngabo z'u Burundi zari ziri mu butumwa bw'amahoro bwa EAU mu gihugu cya Somalia rero, ndetse Al-Shabaab ivuga ko icyo gitero cyahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 50. Muri uwo mwaka rero 2022 Al-Shabaab yongeye kugaba igitero ku ngabo z'u Burundi ndetse inigamba gufata ikigo cya gisirikare bakanica abagera ku 173, ariko icyo gihe igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko icyo gitero cyaguyemo abasirikare 10, 5 baburirwa irengero. 5 baburirwa irengero. Ni kenshi hagaragara amafoto ndetse n'amashusho abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bambikwa imidari y'ishimwe bashimirwa uburyo bitwaye muri ubwo butumwa ndetse n'umusanzu batanze kugarura amahoro mu duce tuyakangwamo. Mu mwaka wa 2023 rero ingabo za Uganda UPDF zari ziri mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Somalia zagabweho igitero n'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab. Muri iyo mirwano rero abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab bigambye kwica abasirikare ba Uganda 137. Naho mu mwaka wa 2024 ingabo za MONUSCO zari ziri mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Sake zagabweho igitero n'abarwanyi b'umutwe wa M23 hakomerekeramo benshi cyane. Muri icyo gihugu rero cya Kongo kandi ingabo zitandukanye zahatakarije ubuzima ubwo abarwanyi b'umutwe wa 23 buburaga imirwano ikomye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri iyo mirwano haguyemo abasirikare boherejwe n'umuryango wa SADC
abo mu ngabo z'u Burundi boherejwe ku masezerano y'ibihugu ndetse n'abacancuro bari baraturutse mu gihugu cya Romania, ndetse izi ngabo bivugwa ko zatsinzwe na M23 zamaze rero gusubizwa mu bihugu byabo. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki 7 Gicurasi nibwo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguye mu cyico batezwe, abandi batandatu rero barakomereka. Kuva u Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Al-Suna wa Jama, abari abayobozi rero babyo benshi barishwe. Mu mpera za 2023 amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru birindwi byishwe. Ingabo ziri mu butumwa rero bw'amahoro zikora ibikorwa byo kugarura amahoro mu duce atarimo, gufasha abaturage rero bo muri utwo duce kugaruka mu buzima busanzwe ndetse no gusubiza mu byabo abari barakuyemo, ndetse hakaba naho rero bubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ikindi nakubwira nuko ingabo z'u Rwanda zikomeje kugenda zituza igisirikare cyahari Cabo Delgado kugira ngo umunsi wenda amasezerano azaba yarangiye kurindira amahoro hariya bazahasigarire kandi basigare birwanaho. Ntubutsa rero gukora subscribe, kurekenga ndetse no gusharinga kugira ngo tujye dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye kuri iyi channel yacu. Njyewe nitwa Kwizo.